Ubususa la mawusothi usumbonelo beza nje ezoconsulta umsebenzi wakho kuyiconsulta kuphela ebese umrefera kumuntu ozomenzela leyo injalo leyo nto. Angithi yabona njengoba mina ngaqala ngaba uswasho uyabona mina njengoba ngaqala nje ngaba uswasho uyabona neinsonto profit insonto namajazi neindwangu ezimhlophe nenjani uyabona ngaqala lapho ngaba uswasho uyabona lapha nekhama ufika igodlo zufo kwantombe swasho ayakuso mawufika lapha ekhaya igodlo zufo iglaza mawala straight izomthola futhi umnikazi wayo ngoba ngizokwakha isizwe la ngiyabuilda njengoprofessor so ufuna ukukhuluma kwami icaca ukuthi akuchemi namuntu kodwa umuntu omendleleni kuzomthola lilungiseke lelo phutha ngoba uyazi ukuthi uyalenza nami qobo lelo phutha engalo angililungise ngoba mangikhuluma kanje ngisuke ngakhuluma ngedwa ngisuke ngikhuluma ngoba kukhuluma lamadoda engihamba nawo uma kwenzeka khona udaba engilithintayo lugadla nakumina angilungise lelo phutha ngoba akekho umuntu oba 100% kodwa melaphi zazi ukuthi njengoba welapha abantu isizathu esilethe umuntu kuwena inkinga yakhe nawe wena susa inkinga yomuntu kuwena umuntu ukuze akwazi ukubonga uyabona izolo lomndeni engiyakona ngikhuluma nawo ngefoni ngiyaphahla angikho nasekhaya ngitshela abafana ekhaya ukuthi abavule esigodlweni bavule isigubhu ngiyaphahla ngiyaxoxa nabantu abadala ngiyakhuleka emakhosini maqede kwenzeka izinto online masithi sigqilaza online hayi ukuthi siyadlala ngicathi abantu bayazi kulamalanga ku trend ivideo yezulu ngidumisa izulu ngishaya isihlahla esikhulu kabi ngomuthi lapha esikhulu kabi izulu liduma so ilento engiyifuna kube lapho ukuthi mawukhuluma ngento uyenze ngabuya lapho ngicabanga ukuthi kukuthanga bengiveza ivideo ngisekhasino ngithi uma ngithi ngisekhasino nginomuthi wasekhasino nansi into engikhuluma ngayo ngikhuluma ngami mawukhuluma ngento yenze into siyibone ukuthi uyayenza musu kupepereza ngomlomo ngoba kwa TikTok vele kwa TikTok vele kuzela ukuthi kuzokhulunywa noma yini but yenza into sibone ungenzi film ungenzi magic yenza into yabona njengoba mina bengishutha ngilapha nekhasino nganikwa igunya wathiwa uboshutha mawula ekhasino akushutha kodwa mina njengoprofessor wazwayo kwathiwa angishuthe ekhasino ngoba kunabantu okufuna bayikholwe ilento yomuthi ngoba bakhona abanye abantu abahlala ekukholweni umuntu ahlanyiswa ukukholwa kube ngathi ikhanda lakhe aliphile ekhanda kanti uyalazi iqiniso ukuthi njengoba nje ungumzobe wena mzobe awusoze nanini wabokwa Israel awusoze nje umoya wakho wezwakala uhogeleya waIsrael akukho nje noyedwa umuntu oyedwa nje wakaIsrael loke athi wazi umzobe wena umoya wakho uyohlala la ezihlahleni zasendodwe amathamba akhe ayohlala eshunqa khona la abakini bohlale bekubiza khona la lokho ngeke uze kushintshe ngisho wena izulu ungalikhuluma uliphendule kanjani uzenza umuntu engathi wakwaya khona waphinde wabuya wabonwa abantu umuntu akayazi imvelaphi yakhe asimusa ukuthi mase sikholwa sazi uNkulunkulu umhlongo bese sithi lento esikhule singayo sakhuliswa yiyona ayiselutho ngoba njoba sideleleka thina bendle emnyama ingoba samathatha yabona ubheka umZulu ngeke uzube yithatha njengomZulu